Imbag nga aldaw mo. Dok, anat kinapagbayswanan nga dan sa atin ni-record tayo nga kaso nga pimusay ka po hindi kinabarat panawen sa. Nadamag ko madeta ni dati may isang vlogger. Mabalin nga iso ti may isang agapuna ta makita tayo mat nga sumursurot nga mapanwag kampanya. Kadeta nga kinabarat ti tiyempo sa peladdan sa kondisyon ti puso na. Mabalin nga iso ti gapuna jay panaka ipupusay na heat stroke. Iso tumuna Dok, kung nadadagin din i-record tayo nga sa Bali, Tilawan. Iso pa lang mati na ipadamag nga ako kaso tayo nga pimusay ka po ti posible nga heat stroke. Okay. Gapo iti kinabaray ti panawen, Doktor, balaag ti publiko. Kit no awan ti nasisita nga mapantay kita di tarwar, hantay ko marumrumar. Yung noon, nga may gawid nga rumar tayo, protektaran tayo at magbagay tayo, mababanti pa nag-usap tayo kipayong, kalugong, nagitay long sleeve, loose shirts, ken dapat agbalong ka ti danong nga inuman nyo, tapno ma-hydrate ta magbagay yo. No, ako matigit yung may agpapacheck up, Doktor, nga may panggap iti kinabarat panawen, epekto sa so far, awang paymat, dagitay lang kanaan nga may palad tayo, dagitay guyak pa natin. Dagitay mo sa magmamanong at sa itiboksit na agtakti.